Časni oci, draga braća i sestre, dobroveče i srećan vam današnji praznik. Moje ime je Nikola Manović i kao saradnik za kulturu i humanitarni rad želeo bih da vam ukratko predstavim Centar za istraživanje pravoslavnog monarhizma. Centar je neprofitno i nepolitičko udruženje građana iz Beograda, ali je rasejanje osnovano 2001. godine. Osnivač i prvi direktor centra bio je Nebojša Krstić, poznati kao osnivač otečanstvenog pokreta Obrana. Nakon Krstićeve smrti, za koju se veruje da je atentat, na čelu organizacije smenjuju se klirici Srpske pravoslavne crkve. Od 2001. do 2008. godine direktor je bio đakon Nenad Jovanović. Od 2008. do 2012. godine Jerej Boško Marinkov, a od 2012. njega je na ovom mestu zamenio naš protonamjesnik Nemanja Rađenović. Udruženje deluje pod visokim pokroviteljstvom njegovog kraljevskog visočanstva kneza Aleksandra Karađorđevića i duhovnim pokroviteljstvom njegovog preosveštenstva episkopa mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve gospodina Irineja Dodrijevića. Podršku radu centra pružili su i drugi visokodostojnici Srpske pravoslavne crkve, Vojske Srbije i njegovog kraljevskog visočanstva prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Aleksandar II. Karađorđević, izvinjavam. Udruženje je decembra 2013. godine odlikovano ordenom Svetog cara Konstantina od strane Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Rad centra podeljen je na studijske odbore, odbor za heraldičke i genealoške studije, odbor za kulturu, odbor za istoriografiju, odbor za državotvorne i pravne studije i odbor za bogoslovske studije. Pored 5 studijskih odbora pod okriljem ovog udruženja deluju i dobrotvorna sekcija Srpska pravoslavna akcija Sabor ili Spas sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa banatskog gospodina Nikanora i udruženje za borbu protiv bolesti zavisnosti Svitanje. Odbor za heraldičke i genealoške studije izradio mnoštvo ličnih, porodičnih, crkvenih, sveštenih, đakonskih, mesnih, gradskih i opštinskih grbova, kao što možete da vidite ovdje. Dobar deo ovih grbova zvanično je registrovan širom sveta, a sam odbor smatra se za jedan od najvećih heraldičkih autoriteta na Balkanu, međunarodno je priznat u stručnim krugovima heraldičara. Najvažniji aspekt rada odbora za kulturu je izdavaštvo. Objavljene su 4 knjige, od kojih je posljednja prevod knjige Narodna monarhija ruskog teoretičara Ivana Solonjevića, objavljena 2014. godine u saradnji sa izdavačkom kućom Ukrajine iz Beograda. Na čelu odbora za istoriografiju je dr. Boris Perkovski, novosadski vizantolog, jedan od najmlađih asistenata na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Među najpoznatije saradnike ovog odbora svakako spada i dr. Vladimir Most,
engleski istoričar ruskog porekla koji je do sada objavio preko 50 knjiga na temu istorije pravoslavnog monarhizma. Odbor za državotvorne i pravne studije učestvovao je na međunarodnim naučnim konferencijama i seminarima u Rusiji 2004., 2005. i 2006. godine. Na čelu ovog odbora nalazi se Stefan Stojkov, beogradski pravnik i dugogodišnji predstavnik najpre studentskog, a zatim i Esnavskog udruženja pravnika na Mukana. Odbor za bogoslovske studije osnovan je 2012. godine. Na čelu odbora je otac Nemanja Mrđenović, a pored nekoliko članaka najzapaženije delo ovog odbora bilo je predavanje Sveti Filaret Moskovski i pravoslavni monarhizam, organizovano u Sidneju 2013. godine. Srpska pravoslavna akcija Sabor je odbor koji je najaktivniji bio u periodu između 2003. i 2009. godine, kada je sproveo nekoliko humanitarnih akcija koje su se uglavnom odnosile na učenike škole braća Aksis iz Lipljana na Kosovu i Metohiji. Sekcija je ponovo bila aktivna za vreme katastrofalnih poplava u Srbiji prošle godine, kao i oko prikupljanja novca za pomoć narodu Novorusije, isto prošle godine. Udruženje za borbu protiv bolesti i zavisnosti Svitanje uglavnom se takođe bavi teoretskim radom i do sada je održalo nekoliko predavanja. Kao svoje osnovne ciljeve saradnici centra ističu promovisanje svedočenja i afirmisanje pravoslavnih monarhističkih i predanjskih srpskih vrednosti, zalaganje za obnovu pravoslavne monarhije kao izvornog oblika srpske državnosti, istraživački rad iz oblasti bogoslovlja, istoriografije, heraldike, prava, filosofije i srodnih nauka i zalaganje za primjenu istraživačkih dostignuća centra na način na koji to može da doprinese duhovnoj, narodnoj i kulturnoj obnovi srpskog naroda. Otac Nemanja Mrđenović je stalni saradnik Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma postao 2004. godine. Kao saradnik centra bavi se uglavnom istraživačkim radom u polju političke teorije, istorije, kulture i naravno teologije. Predstavlja je centar na nekoliko međunarodnih naučnih skupova, član je odbora za kulturu i odbora za bogoslovske studije Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma od samog osnivanja. Od juna 2008. do oktobra 2012. godine obavljaju dužnost sekretara centra, a od 2012. do danas nalazi se na poziciji direktora. Drage braće i sestre, otac Nemanja će nam sada održati predavanje na temu Crkva i monarhija. Hvala bratu Nikoli na lepom uvodu, na lepim rečima. I ja se nadam da nećemo previše da vas zamaramo sa suvoparnim informacijama i da ćemo moći da predstavimo, makar da otvorimo nekoliko interesantnih pitanja večeras, koja se tiču crkve i monarhije. Drago mi je da po ovom pitanju postoji interesovanje, kako vidimo večeras. I nadam se da ćemo u tom duhu moći da porazgovaramo malo i nakon ovog predavanja, koje će više biti, da kažemo tako, prilika da otvorimo neka interesantna pitanja kojima se možda ne bavimo toliko često. Pre nekoliko meseci imali smo seriju predavanja, znate, u toku vaskršnjeg posta imamo u pri svakoj crkvenoj opštini po jedno predavanje nedeljom naveče. I ove godine skoro sva ta predavanja, malo te ne isključivo, su se bavili odnosom crkve, to je vernika i savremenog društva. Na jednom od tih predavanja uvaženi predavač i sveštenik naše crkve u svom izlaganju izjavio, prilike parafraziram, da crkva ne podržava ni jedan oblik vlasti, ni kapitalizam, ni komunizam, ni demokratiju. Jedno vreme smo bili bliski monarhiji, no ni monarhiju ne podržavamo kao ni jedan drugi oblik. Nakon ove izjave ja sam bio onako zaintrigiran, pa sam napravio jedan mali eksperiment. Tako sam pred nekoliko različitih sveštenika, u nekoliko različitih prilika pomenuo da je u planu predavanje na temu crkva i monarhija. I moram reći po mom očekivanju, otprilike, od mnogih od njih sam, ajde da ne kažem baš od mnogih, ali nekolicine važnih sveštenika i uvaženih, pametnih i obrazovanih sam čuo kao odgovor pitanje kakve veze imaju crkva i monarhija, kakve se veze imaju jedno s drugim i zašto bismo uopšte o tome razgovarati. Tako da će naš primarni cilj večeras biti da odgovorimo na ovo pitanje, dakle to pitanje koje njih muči,
a zatim i na neka dodatna podpitanja koja će u tom procesu odgovaranja na ovo pitanje logično da se javi. Jer naše je mišljenje da je odnos crkve i društva apsolutno nemoguće ignorisati. Makar za one koji žive u društvima sa hrišćanskom većinom. I recimo odmah na početku da je najbolji odgovor na pitanje kakve veze imaju crkva i monarhija dat na velikom crkveno-narodnom saboru Ruske pravoslavne crkve održanom u Moskvi 1917. godine, kada je rečeno da bi razdvajanje crkve od države bilo jednako kao tražiti od sunca da ne sija ili od ognja da ne greje. Za dalje odgovore podsjetimo se najpre osnovnih definicija pojmova o kojima ćemo večeras govoriti. Najpre recimo da je društvo jedna celina sastavljena od ljudi, odnosno ličnosti, koje žive na određenom prostoru i među kojima su uređeni društveni odnosi i položaj. Crkvu je međutim daleko teže definisati, čak šta više. Neka potpuna, iscrpna i sveobuhvatna definicija crkve ne postoji, niti će ikada postojati, jer se prosto radi o jednom nadljudskom, nadzemaljskom i nadprirodnom organizmu, koji istovremeno postoji radi ljudi, radi zemlje i radi same prirode. Crkva je bogočovečanska zajednica onih koji veruju u Hrista i koji su odgovorili na njegov poziv. Crkva nije od ovoga sveta, jer Hristos nije od ovoga sveta. Ipak, crkva svakako ima i svoju istorijsku realnost u ovome svetu, sa kojim se prožima i koji osvećuje i uzdiže ka Bogu, a nikada i ni po koju cenu ga ne ignoriše. Recimo par riječi o odnosu crkve prema svetu. Dakle, crkva se itekako tiče društva, jer u društvu žive ljudi, ličnosti, koji su kruna stvaranja i bogolika bića koje su najveće blago crkve. U tom smislu, crkva se tiče i pitanja oblika vlasti u društvu. Nažalost, onih nekoliko primjera koje smo naveli na početku, a koji nisu ni neobični ni usamljeni, zasigurno ilustruju stanje u našoj crkvi i u našem društvu, kad se radi o odnosu između ove dve stvarnosti, stvarnosti crkve i stvarnosti društva. Naime, i jedna i druga strana u najvećem svom delu pokušava da ignoriše onu drugu realnost, jer im se na taj način život čini jednostavnijim. Na primjer, za sveštenika je najlakše da kaže da ga se ne tiče politika, po znacima navoda, i da se on time ne bavi već spasenjem ljudskih duša, ali onda se postavlja pitanje, zar nisu i duše političara vredne spasavanja? Zar neće biti veliko iskušenje za naše vernike, te iste vernike koje taj sveštenik pokušava da privede spasenju, ako politika od njih napravi izbjeglice ili beskućnike ili prognanike ili prosjake ili invalide ili bolesnike, ili ako napravi od njih ekstremiste, kako će sveštenik da razgori dušu, odnosno da razgori veru u duši čoveka koja je izranjavana brojnim izdajama, prevarama, zloupotrebama? I da li u vremenu u kome se naveliko i naširoko spekuliše o tome da li je neka ambasada, neke moćne države možda umešala prste u unutrašnje uređenje crkve, da li u takvom vremenu jedan voditelj crkve može sebi da dozvoli luksuz da ignoriše politički život društva u kome živi? Da li može sveštenik danas u Australiji sebi da dozvoli luksuz da se ne upusti u političko pitanje legalizacije homoseksualnih zajednica, kada vrhovno zakonodavno telo ove države kidnapuje ovu hrišćansku svetu tajnu i profaniše je na jedan krajnje bestijalan način? Sa druge strane, može li društvo da ignoriše crkvu kada uređuje društvene odnose među ličnostima koji su većinom ili uglavnom i hrišćani, odnosno sinovi i kćeri crkve? Političari koji ignorišu verska osjećanja naroda kojim upravljaju i koji bezobzirno gaze po veri naroda, najčešće završavaju, u najbolju ruku da kažemo, završavaju opoziciju. Dakle, osnovno pitanje ovog našeg uvoda koje je krenulo od prostog pitanja šta ima crkva sa monarhijom, a koje smo mi razvili u formalnu verziju treba li crkva i zašto da se bavi društvenim pitanjima, sada ima jedan daleko jasniji odgovor. Odgovor je da crkva mora da se bavi društvom, jer su i crkva i društvo realnosti koje čine isti ljudi, a nama je stalo do spasenja ljudi. Jedan te isti čovjek je i homo politicus i homo religiosus, a crkva i država, odnosno društvo, se kroz čovjeka prožimaju. I upravo tu, u toj hrišćanskoj antropologiji, rađa se nova teološka grana, koja se danas naziva politička teologija. Kod nas je u pravoslavnom svetu ova grana još uvek nerazvijena,
zvanično i oficijalno i akademski. Na zapadu je ona daleko razvijenija i upravo zbog toga mi vrlo često imamo probleme u odnosu sa tim centrima moći sa zapada. Sljedeći korak jeste da razgraničimo društveno uređenje od političkih i drugih ideologija. Ja sam na početku naveo primjer izlaganja u kome je sveštenik rekao da crkva ne podržava ni demokratiju, ni socijalizam, ni monarhiju. Sva tri pomenuta pojma odnose se na različite fenomene i nisu međusobno isključivi. Uzmimo primjer Australije. Australija je pod krunom engleske kraljice, dakle ona je monarhija. Čisto demokratska, sa izrazito socijalistički nastrojenim strukturama. Posebno u državnoj upravi vezanoj za socijalne službe. Uzmimo zatim primjer Španije. Španija je kraljevina, pritom je demokratska i parlamentarna, a do pre neku godinu vlasti je bila socijalistička. Opet sa druge strane, uzmimo primjer današnje Ukrajine. Ima fašističku vlast, ali je demokratski organizovana republika. Onda uzmimo primjer Sjedinjenih Američkih Država, koji su predsjednička republika, dakle društvo sa ograničenom demokratijom, krajnje kapitalistički orijentisano. Uzmimo primjer Severne Koreje, diktatorska komunistička republika. Japan, demokratska i teokratska monarhija. Ako već zalazimo u nehrišćanske vode, setimo se samo primjera iz islamskog sveta koji se još više razlikuju. Od, na primjer, možda socijalno najpravednijeg društva i prave oaze blagostanja koja je postojala na ovome svetu, koja je bila u Libiji za vreme vladavine Gadafija, ili čestitog primjera Demokratske republike u Siriji, gdje su sve manjine i verske i nacionalne imale apsolutno zagarantovana prava, do ekstremno terorističkih i totalitarnih monstruoznosti poput kalifata, islamske države i sličnih projekata. Naravno, u sredini između jednih i drugih su razni oblici bliskoistočnih monarhija o kojima možemo da pričamo danima. Mi ćemo se ipak večeras držati samo hrišćanskih društava ili društava sa hrišćanskim poreklom, kako se ne bismo previše dalje od teme i kako bismo mogli što sažetije da odgovorimo na naša osnovna pitanja. Ovu prepreku ćemo reći tako što ćemo razjasniti razliku između pojmova društvo i država. Nažalost, danas su društvo i država sinonimi i često govorimo o australijskom društvu, srpskom društvu, nemačkom društvu. Međutim, ako, na primjer, nemačko društvo posmatramo kroz vreme, dakle linearno, primetit ćemo da to nikako nije društvo iste prirode. Nemačko društvo je danas demokratsko. Nedavno je bilo nacističko, pre toga skoro pa socijalističko, pre toga romantičarsko. Karakter nemačkog društva menjao se prema uticaju vlasti, a vlast je zapravo sinonim sa rečju država. Ono što Englezi zovu country, mi zovemo državu. Ono što Englezi zovu government, mi zovemo vlast. Međutim, naša stara reč za državu je strana. Braća Rusi ovdje mogu da potvrde jer je oni još uvek koriste. A naša reč za vlast je država. Ova konfuzija pojavila se pojavom ideologija nakon bogoborne francuske revolucije koja je u čitavom hrišćanskom svetu u prvi plan izbacila antihrišćanske struje poput masona, iluminata i drugih mrzitelja hrišćana i hrišćanske crkve. Pre francuske revolucije ono što zovemo nemačkim društvom moglo se opisati kao mešano katoličko-protestantno. Francusko većinom jednako kao i nemačko, rusko i srpsko bili bi pravoslavna društva. Dakle, do francuske revolucije duh i karakter društva određivala je vera naroda, a ne vladajuća ideologija. To je ono što je gore citirani sveštenik želeo da kaže. Da crkva nikada nije i nikada neće podržati ni jednu političku ideologiju, bilo da je to socijalistička, demokratska, fašistička, nacistička, kao ni jednu ekonomsku ideologiju poput komunističke ili kapitalističke ili bilo koje druge. Neće ih podržati iz prostog razloga što su ideologije skup mesijanskih ideja koje zaokupljaju srca i umove ljudi koji žele svoju viziju spasenja sveta. Oni sa tom mesijanskom idejom spasenja sveta žele svoju ideju da nametnu celom svetu. Da li treba da navodimo primere, recimo, današnjih Sjedinjenih Američkih Država, kako oni mesijansku ideju demokratije
provode po svetu. Sjetimo se isto tako Sovjetskog saveza kako je provodio mesijansku ideju komunizma po celom svetu. Da ne govorimo o Nemačkoj koja je provodila ideju nacizma kao mesijansku u celom svijetu. Crkva nasuprot ovome uči da nikakve mesijanske ideje ne treba da ulaze u naše srce, osim evanđeljske poruke jedinog istinskog Mesije i spasitelja sveta, Gospoda Isusa Hrista. U tom smislu, pre Francuske revolucije, član srpskog društva, koji je ujedno bio i član pravoslavne crkve, razumevao je sebe kao pravoslavnog Srbina. Član, na primjer, španskog društva bio je katolik Španac. Tek od Francuske revolucije pojavljuju se demokrate, fašisti, socijalisti, pa nekom ruskom komunisti postaje bliži kineski komunista od srpskog demokrate, a srpskom demokrati bliži je hrvatski demokrata od grčkog fašista itd. Ideologija preuzima primat i oblikuje društveno uređenje prema političkim i ekonomskim interesima pojedinaca koji kontrolišu tokove novca, a ne prema interesu celokupnog naroda. O ovoj podeli ćemo reći pri kraju još nekoliko reči, ali za sad je dovoljno ovdje. U svetu ideologija, pitanje oblika vladavine postalo je sasvim sekundarno. Pominjali smo Španiju, koja je danas demokratska kraljevina, a do juče je bila fašistička republika. Republika Ukrajina je do skora bila demokratska, sad je fašistička. To što je Španija kraljevina i što je Ukrajina republika, nije igralo nikakvu ulogu u formiranju karaktera društva, jer je pitanje oblika vlasti potisnuto kada iz ovih tokova potisnuto je pitanje crkve. Nadajući se da sa ovakvim razjašnjenjem možemo sad napraviti razliku između oblika društvenog uređenja i oblika vlasti, sad možemo posvetiti i nešto vremena i nekim aspektima naše opširno najavljene teme crkva i monarhije. Najpre nekoliko reči o poreklu pravoslavne monarhije. Monarhija kao oblik društvenog uređenja je biblijski društveni odraz teološkog stanja Svete Trojice. Ovo je jako važno. Naša sveta crkva ispoveda dogmatsko verovanje u monarhiju Boga Oca, odnosno da je Bog Otac jedini izvor i uzrok Sina i Svetoga Duha. Suprotno onome što veruju rimokatolici, da su izvor Duha Svetog i Otac i Sin, zbog čega mi njih sa punim pravom nazivamo vjerovjesnici. Narod Božji je po svojoj prirodi nastojao da svoje društvo na zemlji uredi prema svojoj veri u Boga. To je činjenica koja se projavljuje u svim društvima kroz celokupnu istoriju. Ima na nebu izbora i parlamenta za vlast nad svim stvorenim, tako i na zemlji društvo uređeno u početku po principu jednonačalije, kako bi mogli lepo na srpski da prevedemo monarhiju, jednonačalije. Čak šta više, u knjizi Izlaska imamo i jasnu zapoved Božju Mojsiju da uredi u skini starozavetnoj crkvi sve onako kako mu je Gospod pokazao na gori. A inače, duhovno značenje ne priče o Mojsijevom usponu na goru je upravo priča o bogoviđenju i bogopoznanju. Ona se ne odnosi samo na uređenje šatora molitve, ona se odnosi na celokupno društvo Božjeg naroda. I to kako se Mojsije penje na goru i kako prolazi kroz bure i oluje na tom putu je simbol našeg duhovnog uzdizanja i našeg duhovnog života i njegov konačni cilj je dolazak na goru i viđenje mraka. Je upravo simbolika našeg duhovnog života da čovjek kada se uspene na visinu, na najveću visinu bogopoznanja, dakle kad stane licem u lice pred Boga, ne vidi ništa, vidi samo mrak, jer tek onda može da shvati po rečima Svetog Grigorija Nijskog koliko je mali, koliko je nezatan i koliko ne može svojim palim umom da pojmi Gospoda Boga. Ovo vidimo i u starozavetnim knjigama o sudijama. Vidimo kako se narod Božji polako udaljava od neposrednog vladanja nebeskog cara, Gospoda Boga, i sebi postavlja cara na zemlji. Taj car ipak biva od Boga izabran i od crkve miropomazan. Govorimo o starozavetnim pojmovima, tako da malo dajemo sebi slobode kada koristimo pojmove crkva, ali zna se na što mislimo. Dakle, on biva miropomazan od proroka, patrijarha, a ne izabran na nekim opštim izborima kako su demokratiji biraju vladari. Iako pratimo razvoj ljudskog društva, makar prema Svetom pismu, vidimo i da je pre razvoja narodne zajednice u rodovskim zajednicama vlast nosio patrijarh, dakle monarh,
čija vlast je opet počivala na nebeskom prizivu i zabranju, a ne na demokratskom procesu. Kako se polako razvijala država kao oblik organizacije ljudskog društva, paralelno se razvijala ili rasla i monarhija, tako što je patrijarh rodovske zajednice postajao gospodar narodne zajednice, odnosno monarh. Sama reč narod u našem jeziku dolazi upravo od korena rod. Narodilo se Božjom milošću i nastao je narod. U prvoj knjizi Samuilovoj učimo o prvoj Bogom sankcionisanoj monarhiji na svetu. Podsjetit ću ukratko, Samuilo je ostareli sudija, kako se u to vreme nazivao duhovno svetovni vladar naroda Božijeg, i njegove sinove narod nije prihvatio za sudije i na molbu naroda i po snishođenju Gospodnjem uspostavlja se car u Izraelu. Izvor carskog autoriteta je Božija volja, potvrđena miropomazanjem od strane crkve. Prema ovom primjeru, takav vladar može očekivati u svemu Božju pomoć i potporu dok se god drži Božjeg zakona, o čemu opet svedoče brojni starozavetni primjeri, poput, na primjer, srgavanja cara Saula zbog prekršaja Božjih zapovesti i postavljanja Bogom izabranog cara Davida. Da se ne bi zadržavali sad previše na Starom Zavetu, setimo se najlepšeg primjera iz Jovanovog evanđelja. U 19. knjizi, stihovi 10 i 11, kad se Pontije Pilat, kada on saslušava Krista i podsjeća ga da ima vlast nad zemljom i nad nebom, nakon što mu Hristos ne odgovara na postavljeno pitanje, on ga prekorava i kaže: znaš li ti ko sam ja i da imam vlast da te razapnem ili da te pustim? A na to mu Hristos odgovara: ne bi imao nikakve vlasti nadamnom kada ti ne bi bilo dano od ozgo. Dakle, i takva vlast, o kojoj ne moramo sad da trošimo reči, znamo svi kakva je, data je od ozgo. O tome nam dodatno svedoči sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima, 13. glava, pročitat ću stihove od 1 do 7. Kaže: svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju, jer nema vlasti da nije od Boga. A vlasti što postoje od Boga su ustanovljene. Zato ko se protivi vlasti, protivi se uredbi Božjoj, a koji se protive primit će osudu na sebe. Jer starešine nisu strah za dobra dela, nego za zla. Hoćeš li pak da se ne bojiš vlasti? Čini dobro, imat ćeš pohvalu od nje, jer je sluga Božji i tebi za dobro. Ako li zlo činiš, boj se, jer ne nosi mača uzalud, jer je Božji sluga osvetnik da izlije gnev na onoga koji zlo čini. Zato je potrebno pokoravati se ne samo zbog gnjeva, nego i zbog savjesti, jer zbog toga i poreze plaćate, jer su službenici Božji koji se time stalno bave. Podajte dakle svakome što ste dužni, kome porez, porez, kome carinu, carinu, kome strah, strah, kome čast, čast. Kraj citata. O tome je naravno govorio i sveti apostol Petar u svojoj prvoj poslanici, 2. glava, pročitat ću stihove od 13 do 16. Budite dakle pokorni svakom redu ljudskom, Gospoda radi, ako caru kao gospodar, ako li namjesnicima kao njegovim poslanicima za osudu zločinci, a za pohvalu onima koji dobro čine. Jer je tako volja Božija da dobro čineći ućutkujete neznanje bezumnih ljudi, kao slobodni, a ne kao oni koji koriste slobodu za prikrivanje zlobe, nego kao sluge Božije svakoga poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojite, cara poštujte. Sluge budite pokorni sa svakim strahom gospodarima, ne samo dobrima i blagima, nego i grubima, jer je to blagodat ako neko podnosi žalosti po savjesti radi Boga, stradajući i nepravedno. Kraj citata. Ovo je dakle još u vreme kada je Rimska imperija bila paganska i kada je progonila i ubijala hrišćane. I ne samo da se poštuje red, sveti apostoli traže i da se molimo za one koji su na vlasti. Sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Timoteju u 2. glavi, 1. i 2. stih kaže: molim dakle pre svega da se čine moljenja, molitve, prozbe, blagodarenja za sve ljude, za careve i za sve koji su u vlasti, da tih i miran život poživimo u svakoj pobožnosti i čestitosti. Zatim prelazimo na period postapostolski, da kažemo, period pravoslavnog carstva. Verujem da svi to dobro znamo, da je Rimska imperija transformisana iz paganske u hrišćansku, u čemu je ogromnu ulogu i prvi korak odigrao upravo sveti car Konstantin i carica Jelena, njegova majka, čiji spomen danas slavimo. O tome je prošle godine bilo jako mnogo reči, jer je bio veliki jubilej, to se desilo 313. godine.
on je legalizovao hrišćanstvo i sam je kasnije postao hrišćanin i svojim životom i načinom vladanja te sazivanjem prvog Vaseljenskog sabora dao je crkvi jedan novi zadatak u odnosu sa društvom, a to je da bude duša države. Ono što su čoveku duša i telo, to su narodu, crkva i država. U hrišćanskoj Rimskoj imperiji, mi je danas često zovemo Bizantija. Ona se tako nije zvala za vreme dok je postojala, ona se zvala Rimska imperija ili Rim. Ovo što mi danas zovemo Bizantijom. To je tek nazivano Bizantijom negde u 18. 19. veku i to posprdno od strane zapadnih historičara, zato što je Carigrad se razvio iz jednog sela koje se zvalo Bizant i oni su htjeli da napomenu kako je to neki tamo provincijalizam i zabit, a ne prava Rimska imperija. Međutim, car je prešao Bizant, osnovao Konstantinopolj, odnosno Carigrad i svakako da je to pravi nastavak Rimske imperije, dakle to je bila hrišćanska Rimska imperija. U toj imperiji radilo se na izgradnji ne idealno, pošto je to naravno nemoguće, već najboljeg mogućeg odnosa između crkve i države i taj odnos se zvao simfonija ili saglasje. Ta simfonija, koju mi danas zovemo pravoslavna monarhija, najlepše je izložena u jednom delu koje zove šesta novela svetog cara Justinijana, koji je živio u 6. veku i koji je u njoj rekao sljedeće, citiram: najveći darovi Božiji među ljudima, dati čovekoljubljem odozgo, jesu sveštenstvo i carstvo. Prvo da služi onome što je božansko, a drugo da upravlja i da se stara onome što je ljudsko. A oba ishodeći iz jednog istog načela ukrašavaju ljudski život, jer carevima ne može biti ništa tako važno kao čast sveštenika koji se za njih same uvek Bogu mole. Jer ako su prvi u svemu neporočni i ako pred Bogom budu imali smelost, a drugi pravilno i kako doliko je počnu ukrašavati predate im gradove i one koji su pod njima, postaće nekakav prijatan sklad, sve što ljudskom životu daruje dobro. A to će biti, verujemo, ako se sačuva nadziranje sveštenih pravila koji su apostoli pravedno hvaljeni i slavljeni i očevici Božje reči predali, a sveti oci očuvali i kazivali. Naravno da ovaj ideal, kakav je i sveti car Justinijan zamislio i propovedao i kako i crkva verovala, nije nikada u realnosti dostignut. Tenzije između crkve i države nikada i nigde nisu bile veće i opasnije za crkvu nego baš u monarhiji, gde se često, možda čak i prečesto javljao sa strane istoka, dakle u pravoslavlju Cezarov papizam, odnosno težnja svetovne vlasti da preuzme i crkvenu vlast. Na zapadu se vrlo često javljao papocezarizam, koji opet priča za sebe, pa nećemo sad preterano time da se bavimo. Što se tiče tenzija na istoku, dakle u našem svetu, setimo se samo careva jeretika, poput onih vizantijskih ikonoboraca, na primjer. Setimo se nekih ruskih imperatora, poput, na primjer, Petra Velikog, koji je ukinuo poziciju ruskog patrijarha u 18. veku. On je postavio sinod i u sinod svog predstavnika, civila, koji je kontrolisao rad sinoda i preko koga su u rusku, a zatim posredno i u srpsku crkvu ušle i mnoge latinske nepravilnosti. Tu je, na primjer, naš knez Miloš Obrenović. On je dodeljivao, oduzimao parohije sveštenicima, petljao se u rad manastira, postavljao, smenjivao igumane, petljao se u izbor episkopa. Kralj Aleksandar Karađorđević je zakonom države regulisao i rad sinoda i sabora, izbor patrijarha i tako dalje. Naravno, ima i mnogo lepih i divnih primjera saglasja, među kojima opet vredi istaći našeg pokrovitelja i zaštitnika svetog cara Konstantina. On je, na primjer, kad je sazvao prvi Vaseljenski sabor da bi se rešilo pitanje arijanske jeresi, kada je sabor trebao da počne, većina episkopa, ovo je zgodno jer je vezano i sa današnjicom malo, svi smo, recimo, u vreme ovoga sadašnjeg sabora naših episkopa u Beogradu čitali raznorazne tekstove po štampi, izjave, optužbe i tako dalje, i baš je bilo onako malo nelagodno osjećanje za sve nas kojima je crkva na srcu. A eto, u 4. veku saziva se prvi Vaseljenski sabor i episkopi dolazeći na sabor šalju, pre nego što stignu, šalju pisma caru, žaleći se jedni na druge, ne svi, ali mnogi od njih. I onda kad stignu kod njega, dolaze da vide šta je rešeno povodom tih njihovih žalbi, ulaze kod cara, a on ih primi, nije imao ovako neosko osvetljenje, nego sveću,
pa pred njima lepo zapali ta pisma koja su mu poslali na onu sveću i kaže, kad bi ja ušao u sobu i video episkopa crkve kako greši, ja bi ga mojim plaštom ogrnuo da neko drugi ne vidi, da se ne sramoti i on, i crkva, i narod. A kamoli da ga optužujem i da ga vučem po blatu. On u to vreme još nije bio kršten, još nije dakle bio član crkve, iako se on na taj način osjećao, to ne znači, neko ko se osjeća da je u crkvi ne znači da jeste. On u to vreme nije bio, ali je upravo ovakvim životom i ovakvim poukama i ovakvom mudrošću kasnije zaradio i svetost i titulu u crkvi ravnoapostolskog. Ima i drugi lepih primjer. Ajde opet recimo Miloš Obrenović, njega smo naveli kao negativan primjer kad je oduzimao i dodeljivao parohije i petljao se u rad crkve, ali on je na primjer 9. apostolski kanon o pričešćivanju vernih kandžijama sprovodio u narodu. U njegovo vreme, ko nije ušao u crkvu 3 nedelje za redom i nije se pričestio, najpre Srbin nije moglo mu se desiti u to vreme da ne ode 3 nedelje za redom u crkvu. Ako se ne pričešćuje 3 nedelje za redom, Miloš ga je računao Turčina i naplaćivao mu je porez kao Turčin, a ne kao hrišćanin. Pa ih je i na taj način nekad, nažalost, Srbima najdelotvorniji, udarajući po džepu, prizivao nekoj hrišćanskoj mudrosti koje su trebali da budu prizvani već djelovanjem sveštenika. Iznad svih ovih, a ima ih more, ja bih istakao primjer cara Teodosija I iz 4. veka. To je prvi istinski pravoslavni car. On je taj koji je zabranio paganstvo i koji je proglasio hrišćanstvo za državnu veru Rimske imperije. Nije Konstantin je samo legalizovao hrišćanstvo i neke druge vere pritom, odnosno sve. A Teodosije I je bio taj koji je proglasio hrišćanstvo za carsku veru i on je bio taj koji je zabranio paganizam. On je kao car imao jedan incident za vreme njegove vladavine kada je morao nasiljem da reaguje i da iskontroliše neke incidente koji se dešavali u Solunu. Da ne ulazimo sad previše u sve detalje i da ne pravimo predugačku digresiju, uglavnom došlo je do pokolja naroda carskom vlašću. Nije on lično učestvovao, ali je dakle carskom naredbom došlo do pokolja i Sveti Ambrozije Milanski, tadašnji episkop u Milanu, je naložio njemu epitimiju i zabranio mu da ulazi u crkvu. Pazite, car u to vreme, do pre neku godinu pre njega, car je smatran Bogom, božanstvom koje hoda po zemlji, mogu je raditi šta hoće, kome hoće, kad hoće. Ovde sad jedan episkop njemu zabranjuje, ne može da uđeš u crkvu dok se ne pokaješ i ne može da nosiš carske odežde i on se kaje i ne ulazi u crkvu i prolazi i poštuje epitimiju. Kao istinski pravi pravoslavni car, poštuje datumu epitimiju i kada se, dakle, pokajanjem vraća u redovan život crkve, onda ponovo nastavlja da živi normalnim, kako carskim, tako i crkvenim životom jednog hrišćana. Car Teodosije nam, zajedno sa, na primjer, Nikolajem II, svakako svetim carem Nikolajem II Ruskim, može biti najbolji primjer i najlepša slika ili ikona onoga što pravoslavni vladar treba da bude: sluga Božji, gospodar naroda Božijeg, vodeći se evanđelskom naukom da onaj koji želi da bude prvi, treba da bude spreman svima da služi. Car treba da je ikona Hrista car, kao što je episkop ikona Hrista prvosveštenika. Ovo je najvažniji aspekt pitanja zašto monarhija, a ne republika. Crkvi je moguće da postoji i u republici i u anarhiji ako treba i niko ne tvrdi da bez monarhije nema crkve. Kao što duša može da živi bez tela, tako može i crkva bez monarhije. Međutim, u ličnostnoj odgovornosti monarha projavljuje se sva posvećenost monarhije na nebu. Car je na prvom mestu odgovoran Bogu za povereni mu narod. Kralja Bog bira, on se rađa izabran da služi Bogu i narodu. Njega crkva miropomazuje i na njega silazi blagodat. Car ili kralj, u našem slučaju, on se od najranijeg detinjstva sprema da bude otac narodu i domaćin u državi. U republici se upravitelji smenjuju svaki čas.
upravo da za čerupanje i tlačenje naroda nikad niko ne bi bio odgovoran. Danas je jedna partija, sutra je druga partija, danas je jedan koji u toj partiji, sutra nije u njoj, već u nekoj drugoj. Nikad se ne zna ko je zapravo za nešto kriv i odgovoran. Monarh nosi ličnu odgovornost kao što otac nosi ličnu odgovornost za svoju decu u kući. Pitanje autoriteta i poštovanja autoriteta je ključno u monarhiji. Kralj se ne bira brojanjem podignutih ruku, gde jednako važi glas svetitelja i neke osvjedočene budale. Kralja je Bog dao i narod odnegovao. Ako se narodu kralj ne sviđa, ima loš naglasak, ili zato što navija za OFK Beograd ili za Aston Villu, ili zato što ne misli o svakom pitanju isto kao svi mi, ili neki od nas, to ne daje pravo narodu da kandiduje, po znacima navoda, novog ili da ruši starog, već samo da se usrdnije Bogu moli za ovoga koga je Bog dao. Ako, međutim, kralj izneveri Boga, Bog će reagovati. Ne treba mu baba Mileva i neki Čiča Branivoje da na Facebooku debatuju o tome šta bi Bog trebao da uradi ili šta bi kralj trebao da kaže. Bog i bez toga može i hoće da deluje. Car ili kralj ne kontroliše crkvu. Crkva je odana samo evanđelju i Gospodu, no pošto je car odan isto tako i evanđelju i Gospodu i dok god tako živi, crkva je njemu odana, jer joj on omogućava da ona širi svoju misiju i da propoveda stvarajući svuda uslove u kojima ljudi mogu da ostvare svoj najbolji ljudski potencijal i da dođu do spasenja. Zato pravoslavna crkva smatra da je najbolji oblik društvenog uređenja monarhija i to simfonijskog ili organskog društvenog uređenja. Srpska crkva nema nikakvu sumnju u ovaj postulat, to su potvrđivali patrijarh Pavle i patrijarh Irinej i ogromna većina naših episkopa koji su monarhisti, isto tako i većina sveštenika. Patrijarh Pavle je 25. novembra 2003. godine pismom njegovom kraljevskom veličanstvu prestolonasledniku Aleksandru izrazio i zvaničan stav Srpske pravoslavne crkve za obnovu monarhije. To pismo imamo ovde, pa mogu na kraju kao zaključak da vam ga i pročitam ako bude potrebe. Ruska crkva je 2001. godine zvanično iznela stav da je saglasje države i crkve, dakle ta simfonijska monarhija, u monarhiji, najbolji način odnosa države i crkve. Bugarska crkva je pre mjesec dana donela odluku da se u liturgiju vrati prozba za cara. Tu istu odluku je kod nas u našoj eparhiji doneo vladika Irinej pre nekoliko godina i sigurno ste primetili da se u mnogim crkvama našim pominju i kraljica Elizabeta i prestolonaslednik kralja, odnosno de jure kralj Srbije Aleksandar. Gruzijska crkva aktivno radi na obnovi monarhije, učinila je možda i najviše na tom planu. Ujedinila je dve suparničke dinastije, čijeg je prvog zajedničkog potomka krstio gruzijski patrijarh, poželeći mu da svetne na tron Gruzije. Grčka je jedina od pravoslavnih zemalja koja ima miropomazanog kralja Konstantina II. Juče je proslavio rođendan. Iako je Grčka 70. godina pod diktaturom Hunte odbacila monarhiju, Konstantin II. Za crkvu, kao miropomazani vladar, i dalje ostaje kralj Grčke. Republika kao uređenje i demokratije kao ideologija u verskom smislu odgovaraju samo učenjima nekih protestantskih zajednica. Onima koji nemaju i ne žele da imaju hijerarhijsko ustrojstvo i gde autoritet ne počiva na Božoj volji, već na volji članstva. Ovo je vrlo aktuelna stvar u svim našim crkvama. Pre neki dan smo imali presudu na sudu ovde u Novom Južnom Velsu. I to je u našoj zajednici ovde bila tako godinama neka vrlo aktuelna tema. Sad cijela presuda je objavljena na internetu ko želi da čita. I ima interesantan deo u jednom, ne sjećam se tačno izdeljena, ne sjećam se tačno koji je broj, lako može da se pronađe. Sudija koji je inače katolik, bio je anglikanac pa je prešao u katolike, dakle čovjek koji razume hijerarhiju crkve, jer je ona vrlo slična izgrađena na istim temeljima kao i pravoslavna, razmišlja, dakle izlaže svoje mišljenje o onome šta su izneli s jedne strane Srpska pravoslavna crkva i s druge strane Property Trust manastira Novog Kaleta ili Slobodna Srpska pravoslavna crkva. I kaže, Srpska pravoslavna crkva tvrdi da je hijerarhijska crkva i jeste je pravoslavna crkva. Slobodna crkva tvrdi da nije hijerarhijska crkva. Da je, dakle, uopšte se ne radi o vlasti dana od ozgo, o episkopskoj vlasti, tako dalje, nego se radi o vlasti naroda, narod sam bira.
I kaže, uopšte nismo obavezni da budemo hijerarhijska crkva ako se zovemo pravoslavna. I sad sudija zaključuje i kaže, da, imaju pravo na to, ali pošto bi trebalo da su hijerarhijska crkva, onda oni su, pre nego što bi bili pravoslavna crkva, to je neka vrsta prezbiterijanske zajednice. Prezbiterijanska zajednica je jedna od mnoštva protestantskih crkava, gde je apsolutno, dakle, jednak glas sveštenika i mirjanina, i ako imaju neke, imaju episkope, neke nemaju, kako koja voli, kako odluči. Dakle, sve je podloženo apsolutno demokratiji, vladavini naroda, a ne vladavini Hrista ili vladavini Božje. Kad sam već spomenuo ovo organsko uređenje, da napomenemo i to da pravoslavna monarhija ne znači obavezno vlast monarka bez ikakvog narodnog sabora, odnosno parlamenta. Dakle, nije tu da se narod baš ništa nikad ne pita. Odnosno, radi se o tome da taj sabor ne sme da bude mesto gde se sastaju predstavnici političkih partija i ideologija, da zastupaju stavove samo svoje stranke ili nekog svog nalogodavca, već to mora da bude staleški parlament, u kome sarađuju predstavnici različitih staleža, poput pravnika, lekara, učitelja, radnika, sportista, sveštenika, koji po prirodi stvari ne mogu iz svojih interesa da isključe interese drugih staleža, kao što to mogu predstavnici stranaka. Kad govorimo o organskom uređenju, uvek se setimo tela, koje je također jedan organizam. Ne može interes ruke da bude odvojen od interesa bubrega. Dakle, telo kao jedan organizam ima svoj celokupni interes. Ne možemo tako parcijalno da ga gledamo. U parlamentu stranaka 5 advokata iz 5 različitih partija imaju kompletno različito mišljenje o jednom predlogu zakona, zato što im nije interes pravo i pravda, već dobrobit stranke ili nekog tajkuna koji stoji iza te stranke. U staleškom parlamentu tih 5 advokata bi gledali šta taj predlog zakona donosi njihovoj struci, staležu pravnika. Istim očima bi taj predlog gledali lekari, učitelji, zemljoradnici, tako da bi zajedno radili na tome da zakon nikome ne bude teret, već zaštita. Upravo ono što je govorio i car Justinije. Predlog da se kod nas uvede staleški parlament je u međuratnom, dakle, između Prvog i Drugog svjetskog rata, kralju Aleksandru za vreme diktature izneo tadašnji ministar pravde Dimitrije Ljotić. Međutim, taj predloženi ustav nikad nije usvojen, a zatim je došlo, najprije je tako kralj stradao, a onda je došlo do komunističke revolucije za vreme Drugog svjetskog rata i o tom predlogu se više nikad nije razmišljalo. U osnovi to je ono što je nekad postojalo u vrlo sličnom obliku kod nas u vreme Nemanjića. O nekim sličnim verzijama se danas ponovo priča, barem u ovim krugovima monarhije, i naš centar tu sa, verujemo, vrlo onako zasluženim ponosom ističe da je prvi omogućio širenje ove ideje od prvih malih predavanja, nekih koji su održavani po nekim mestnim zajednicama po Srbiji, do jednog fantastičnog izlaganja preosveštenog episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja Čilerđića na našoj slavi na Teološkom fakultetu u Beogradu 2013. godine. To predavanje može se pronađe na našem sajtu i ja ga toplo preporučujem svima koji se interesuju za ovu temu. Na kraju, evo da ponovimo i to da je naša crkva nedvosmisleno opredeljena za vertikalu Gospod, Gospodar, Gospodin, odnosno Bog, Kralj, Domaćin. A kada govorimo o razdvojenosti crkve i države, mislimo pre svega na razdvojenost njihove prirode, a ne na istorijske realnosti. Crkva je Bogom ustanovljena nadzemaljska zajednica Boga i ljudi, a država je zemaljska zajednica ljudi. Država nema pravo da se meša u način postojanja i duhovni rad crkve, ali može da se umeša ako je neophodno u konkretne materijalne probleme. Na primjer, policija može da štiti naše vernike i sveštenike od napada nevernika ili jeretika. Može da nam vraća otuđenu imovinu, može da hapsi lopove koji potkradaju crkvu, koji provaljuju recimo u crkvu i tako dalje. Ili koji su, imali smo tako mnogo primjera, neko ko je bio crkveni funkcioner pa je iz kase nestalo pare. A i takav apsolutno treba i država da reaguje i da zaštiti crkvu od kriminala. Crkva ne treba s druge strane da se meša u materijalne i prisilne metode upravljanja države, ali ima pravo da se meša u moralno-duhovni poredak u državi, pa čak i da poziva narod na opiranje državi ako ona pokuša da natera ljude da se odreknu Hrista, na primjer u islamskim nekim diktaturama ili u komunizmu. Ili da čine greh
Na primjer, recimo, pre nekih 70 godina moglo se desiti da vas mobilišu u nacističku vojsku ili, recimo, u Sovjetskom savezu se moglo desiti da vas mobilišu da idete da rušite crkvu. I apsolutno crkva ima pravo da se meša tada i u državne poslove da poziva narod na opiranje takvoj državnoj vlasti i takvom postupanju. Tako da, u tom smislu, šta ima crkva sa monarhijom? Ima sve. Ima ljudi. I crkvi, i državi, najveća vrednost je čovjek. I jedno i drugo su ovdje da omoguće čovjeku da ostvari svoj ljudski potencijal, da postane najbolji čovjek što može onako u hrišćanskom kontekstu, da bi mogao da se spasi i da uđe u Carstvo nebesno. Kako koja crkva to radi, kako koja država to radi, to je već drugo pitanje. Međutim, ako govorimo o idealima, o onome ka čemu stremimo, onda je upravo ideal simfonije i saglasja crkve i države ono za što se zalaže naša crkva, za što se, kad kažem naša crkva, misli na sve verne sinove i kćeri crkve, ne samo na naše episkope, patrijarhe, ne samo na sveštenike, već uopšte na sve vernike naše crkve. Naravno da u crkvi imaju pravo i na drugačije mišljenje i da mogu da se ne slažu sa tim i da kažu da oni lično to ne misle, međutim nemaju pravo da nameću taj stav crkvi, zato što je ona jasno i nedvosmisleno opredeljena od cara Konstantina preko cara Teodosija, preko svetog cara Nikolaja do današnjih dana. Toliko od mene za večeras. Mislim da je sasvim dovoljno. Ako ima kakvih pitanja, možemo i o tome, ili ako želite da vidite ili da pročitate dobro ovo pismo patrijarha Pavla, ono je objavljeno na internetu, možete svi da ga nađete tamo. Hvala vam još jednom na... Ima neko pitanje možda? Nemanja, sve pitanje i postavio i odgovorio. Tako mudro Sve nam je kazano. On sam pita i odgovorio. Jer imaš nešto pričati u knjigu, ne nije ovo studije, ovako je znači za nekakva sveštenika, on to sigurno bolje zna nego mi običan čovjek koji sluša ove teme. Imate neku prikladnu brošuricu, ne morate biti. Evo ovako, ja sam, spremajući se za ovo predavanje, na svoj radni sto pre mjesec dana stavio nekih 30-ak knjiga. I onda sam otvorio sajt Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma i stavio sam sam sebi jedan zadatak da ne koristim ni jednu od onih knjiga, nego da za ovo večerašnje predavanje, tako sam i uradio, koristim samo naš sajt da vidim da li je to dovoljno. I apsolutno je dovoljno. Ja sam mogao da napravim materijala da sedimo ovdje danima. Najbogatiji izbor informacija o pravoslavnoj monarhiji i odnosu sa crkvom se nalazi na našem sajtu, na srpskom jeziku naravno. Nalazi se na našem sajtu koji je evo ovdje adresa tzv.org. A knjige svakako da postoje i vrlo rado bih preporučio, možda najvažnije delo u oblasti pravoslavnog monarhizma je knjiga Lava Tihomirova koja se zove Monarhija. To je izdala izdavačka kuća Ukronija pred nekoliko godina na srpskom jeziku. Može da se naruči preko interneta da se nabavi ovdje. Zatim, sljedeća po bitnosti je Narodna monarhija Ivana Solonjevića, koju je upravo centar zajedno sa Ukronijom izdao prošle godine. Bile su ovdje na prodaju nekoliko primjeraka i vidim da su prodani. Pa tako možda bude još ako Bog da ima zainteresovani. Nama je sada u štampi knjiga Svetog Filareta Moskovskog Pravoslavna monarhija. To je jedna knjižica na 70 strana gdje on ukratko sažeto i bogoslovski inspirisano i utemeljeno govori o ovoj temi. Ovdje je vrlo interesantna knjižica danas možda najvažnijeg hrišćanskog i pravoslavnog filozofa Hrista Janarasa, koji zove Crkva u postkomunističkoj Evropi, koja govori opet o odnosu crkve i društva i o razlikama između pravoslavlja i katolicizma i zapadnih oblika hrišćanstva.
eto kad sam već tu na toj temi da pomenem, vidite ovdje sa strane ove grbove. Svi grbovi koji su izloženi ovdje su grbovi koji je izradio odbor centra koji se bavi heraldikom. Ovdje na ovoj strani su crkveni i porodični, a ovdje na ovoj strani su kraljevski, korporativni i mesni. Ako se ne vera, kad pokušam da vidim, malo smo ih usitnili. Koga interesuju grbovi, heraldika, nauka o grbovima, ovdje imamo paket 2 knjige, koji zove Istorija, grbovi, zastave i himne u istoriji Srbije, i druga je knjiga Grbovi, zastave i himne u istoriji Crne Gore. Jedno je napisao ova o Srbiji, upravo đakon Nenad Jovanović, predsjednik našeg odbora za heraldiku. I to je apsolutno potpuno sveobuhvatno delo koje se bavi istorijom srpske heraldike. Tako da, sa te strane, koga interesuje ima ove knjige, ili može da razgleda da vidi kako to izgleda na delu kad se završe. Ovo su čak, ovdje su grbovi nekih, recimo u ovoj sredini, jedan kralj iz Afrike koji je vladajući kralj, koji upravlja jednom monarhijom. Ono tamo je kraljevska kuća iz Portugala, ovo ovdje je knez Aleksandar, sin Pavla, kneza Pavla Karađorđevića. Ovdje su dole grbovi nekih gradova, sela po Srbiji koje je centar izradio, tako da je i sa te strane koga interesuje ovdje vrlo dobro snabdeven. Što se tiče dalje neke literature, to se stalno nadopunjuje i razvija. Trebalo bi da se prevede i sa zapadne strane. Postoji isto tako nekoliko važnih do francuske revolucije, na primjer upravo francuski jedan mislioc Temestre. Radimo na tome da prevedemo i jednu njegovu značajnu knjigu o organskoj monarhiji, koja je svakako s jedne strane i pravoslavna. Oče, rekao si da je Vladika Irinej tu zaveo da spominjemo kralja. Molim objasniti to. Vladika Irinej je pre možda 2 godine poslao jedan akt, raspis, naloživši da se u veliku jefteniju i na veliki hod unese prozba za velike suguba uvek treba da pomeni Antonije za prestolnanstvene. Kako treba da se to kaže, a to postoji od pamtiveka, odnosno... Ne postoji u svim našim, naravno u zvaničnim izdanjima Srpske pravoslavne crkve službenicima ne postoji ta prozba. U našoj eparhiji postoji zvaničan akt sa dodatkom te prozbe. Još od Vladike Vasilija, kad smo ja ovo srali, mi spominjemo Aleksandra Karađorđevića i Čast. U mnogim parohijama se i dalje ne pominje, nijedan, ali nismo govorili samo o našoj eparhiji, nego u služebnicima Srpske pravoslavne crkve ne postoji. A postojala je neka. Čak u Austro-Ugarskoj je postojala u molitvenicima, recimo, srpskim izdanjima Srpske pravoslavne crkve, pa čak i do samog Prvog svjetskog rata postojala je prozba za cara Josipa. Franju Josipa, baš. Cara Franju Josipa. U mom zborniku i sad imaš. Nije postojala što smo htjeli da smo monarh ušli. Apsolutno, da, zato što su... Franju Josipa pera. Apsolutno. Još morali su u 9. kanonu. Oče Nemanja, ja bih samo upitao kakve su perspektive danas te organske monarhije, tog samodržavlja pravoslavnog u današnjem društvu. Mi vidimo da se društvo danas raspada po svim šavovima sa razvojem tehnologije, sa razvojem svakojakih bolesti, zavisnosti i sam moral je opao u cijelom svijetu danas. Kako očekivati da se negdje ta klica monarhije opet da procvjeta kad je sam narod toliko daleko, pošto koliko ja shvatam i razumijem, sam car i kralj zahtjeva podlogu, zahtjeva vjera naroda. Naprimjer, samo uzmemo danas situaciju u Srbiji gdje imamo tolike nevladine organizacije koje bi bukvalno sutra još digle revoluciju na sam pomen da se ne spomene kralj ili neki krunski savjet ili malo ozbiljniji upliv kraljevine ili monarhije u državna pitanja. To bi se stvorio revolucija.
kako da ne ostane sve na tom romantičarsko-teorijskom nivou, kako da li postoji uopšte realna perspektiva da Srbija ili ako Bog da Rusija da postane carevina, ako možete malo više o tome. Ako govorimo o Srbiji konkretno, situacija nije ista danas i pre recimo 15 godina. I u dobrom i u lošem smislu. Sa mnoge strane se napredovalo, nekih opštih mesta, kad pogledamo samo pisanje monarhista pre 15 godina i današnje pisanja, vidimo koje su im glavne teme i da se više time ne bavi, da je kralj se vratio, živi tamo, tako, vratila se himna, ne zviždi se više na utakmicama, vratila se zastava i tako ima neki tako šminka neka opšta se vraća. Opet sa druge strane situacija je nikad gora. To je pre 2 godine urađeno jedno istraživanje o istraživanje javnosti o popularnosti monarhije u Srbiji i tad je nekih 39% bilo za monarhiju. Ali nekih 27, nešto je bilo strogo, odnosno snažno protiv. Možemo realno, to je tako negdje, trećina je za, trećina je protiv i trećina je neodlučna. Ta trećina koja je neodlučna je u stvari ključ. Tu kada ko odnese prevagu, a pri tome se ni jedni ni drugi nisu vodili neku kampanju. Nije se vodila kampanja ni za monarhiju, nije se vodila kampanja baš aktivno ni protiv monarhije. To što kažem nam neke nevladine organizacije što pričaju protiv, ako bi se povela aktivna kampanja, možemo tek onda da zamislimo šta bi oni tek onda pričali. Pitanje povratka monarhije je u Srbiji još uvijek živo pitanje i aktivno. I u Gruziji isto tako. Od pravoslavnih zemalja Gruzija i Srbija su u šansama realnog dometa da se monarhija vrati, možda ne u 5-10 godina, međutim, pogledajmo političku scenu u Srbiji danas i 2008. Ne moramo ići mnogo daleko i vidjet ćemo kakvi tektonski poremećaj i kakve promene se dešavaju preko noći, pa da to tako lako kreće. Nama i ne treba do duše bilo kakva monarhija. Ali bolja je bilo kakva nego nikakva i to je prvi korak. Treba ići korak po korak kako se može. Što se tiče nekih drugih, na primjer Rusiji, tu je situacija mnogo gora, ali ono što mnogo više obećava je recimo kada je pre nekoliko godina bio Vladimir Putin ovdje u Australiji, a ovo je priča koju je ispričao prota Mihajlo Protopopov na ovom predavanju 2013. Vrlo slično pitanje dao odgovor. On je lično pitao Putina kakve su šanse i kada očekuje da će da se vrati na ruski prestol, ruski car. Na što mu je Putin odgovorio da će da se obnovi carstvo i da će se vratiti ruski car onda kada ruski narod to zasluži. Dakle, kada ruski narod sam shvati da mu to treba. Ne može Putin da im nametne cara, niti može nama Vučić ili Tadić ili Aleksandar ili bilo ko drugi da nam nametnemo. Znači, mi moramo sami to da želimo, moramo sami da shvatimo potrebu s tim, ne smemo da profanišemo, ne smemo s tim da se igramo, ne smemo da omalovažavamo takve stvari. Zato su bitna recimo i ovakva okupljanja, kada ćemo mi jedni između drugih da razgovaramo, kada ćemo posle to da proširimo dalje, da neke stvari u našem životu zaštitimo od naše svakodnevnice života u ovome svijetu. Znači, ne možemo tek tako da svlačimo monarhiju na nivo neke pijačne priče, nego takvo pitanje crkve, prirode crkve i tako dalje, treba uvijek da ostane nešto o čemu pričamo sa posebnom pažnjom i sa posebnim pijetetom i sa velikim strahom Božjim da ne učinimo kakav greh prema sebi, prema crkvi i prema dobrobiti našeg naroda i uopšte svih ljudi na svijetu. Ne želimo nikome ništa loše po tom pitanju. A evo konkretno recimo u Novorusiji, tamo su, koliko sam ja bar razumeo, mnogi od prvaka monarhisti, a i oni koji nisu, ono što je za divljenje i za veliko poštovanje, žele da naprave državu koja ima pravoslavnu dušu. Pravoslavnu državu. Ne da naprave neku republiku u kojoj će crkva biti privezak, u kojoj će crkva biti korisna da nešto obavi za njih i da se bavi nekim socijalnim pitanjima kao ide na zapadu,
nego da zaista bude duša te države i duša naroda. Država da bude telo, da drži mač, a crkva da drži krst i da bude duša. Ja se iskreno nadam da će to tako biti i hvala Bogu, evo i aktivno radeći na tome, vidim da i vi tako mislite i da smo tu, kako reče jedan naš prijatelj, čisto mišljenje. Ali još neko pitanje? Evo ja ovo je nešto novo, je li tako, s ovom organizacijom ovdje u Australiji, konkretno, ajde govorimo o Sydneyu. Možda 2-3 godine da to nekako funkcioniše. Pa tako, jes? Nije. Dobro, ajde, ja tako znam, baš sam tako jako. Dobro, i jeste. 2-3 godine. A šta je sada sa postojećim starim organizacijama koje na neki način su usko vezane za monarhiju? Večeras, recimo, nema tih predstavnika na ovoj slavi. U tom smislu tražio... Centar je, evo, Nikola je lepo izložio na početku, Centar je dakle organizacija iz Beograda, registrovana u Beogradu, osnovana 2001. godine. A lično, ja sam saradnik centra od 2004. i od tad je centar prisutan i u Australiji. Znači, mi nismo neki koji će ovdje da organizuju svake nedelje predavanje od neke akademije, ali sjećam se još 2004. bilo je članaka u Srpskom glasu. 2005. ja sam predstavio centar u Rusiji na jednom kongresu, tad je Srpski glas na naslovnoj strani donio tu vest. Tako da bilo je toga. Sad, mi nismo organizacija koja se aktivno bavi zalaganjem za obnovu monarhije u političkom smislu. Mi uopšte nismo politička organizacija. Mi smo jedno... U nedostatku boljeg izraza mi smo jedno udruženje koje se bavi akademskim radom. Da, mi smo ljudi u crnom pravoslavnog monarhizma koji se bave akademskim radom i žele monarhiji da je oplemene na jedan način da pruže recimo ovakve izvore. Evo, ja sam pomenuo naš sajt kao izvor, veliki izvor tekstova, praktično socijalna arheologija je cijela prisutna na našem web sajtu kada govorimo o nekim informacijama o pravoslavnoj monarhiji, o njenoj istoriji, o njenoj budućnosti, o aspektima itd. To je nešto što mi omogućavamo i to je nešto što mi pružamo i svima ostalima koji žele aktivno politički da se bore za monarhiju i protiv monarhije. Kod nas su mnogi političari doprineli monarhiji time što se nisu za nju zalagali, što su bili protiv nje, a mnogi su je naškodili time što su se zalagali za monarhiju. Da im sad ne pominjemo imena, nisu ni bitni, ali manje više svima pada poneko nam. Mi uopšte ne želimo time da se bavimo, ali im svima želimo uspeha kad se radi o obnovi monarhije. Ovdje sigurno u Australiji da ima udruženja koja su za obnovu monarhije, ali ruku na srce mi ih nismo ni pozivali, kao što nikom od vas nismo pozivali nešto dali pozivnice, od toga da smo dali objavili da ćemo imati ovu slavu, da ćemo imati prodavanje, pa koga interesuje da dođe. I ne mora da znači da će svako ko dođe biti monarhista, sigurno da ima i republikanaca koji vole da čuju šta to monarhisti pričaju i zašto misle da bi crkva trebalo da je bliža monarhija na republiku. Tako da onda trebamo pitati što nisu i republikanci, neki došli. Ima li da Crnoj Gori ovaj odbor? Pa ne postoje odbori nigde imaju predstavnici, znači, odnosno saradnici. Najviše saradnika prirodno je u Srbiji, ali ima saradnika u Australiji, ima nas ovdje. Ima u Kanadi, ima u Americi, ima u Rusiji, masa, ima u Nemačkoj, ima i u Crnoj Gori, ima na Kosovu i Metohiji. Pa ima otprilike u tih 5-6 odbora ima nekih 40-50 ljudi koji aktivno radi sa svih strana, ali kažem, pošto se ne radi o nekoj organizaciji koji trebaju neki politički skupovi, glasovi i tako dalje, nije mi potrebno da imamo ni prostorije, ni neku jako aktivnu centralu, već ovako ko sa svoje strane može nešto dobro da uradi. Evo, večeras ovdje se okupimo i mi smo centar sveta što se tiče pravoslavne monarhije. Sutra će to biti možda neko selo u Banatu, preksutra će biti u Los Angelesu, ko zna. Bitno je, hvala Bogu, da se o tome govori i
Eto, sad s te strane kad govorimo recimo o modernoj tehnologiji ima ona i svojih prednosti. Mi smo večeras pokušali, to vidjet ćemo da smo uspjeli da snimimo ovo sve, pa će možda još neko da ima koriste. Izvinjavam se, ja imam samo još jedno pitanje, mene ovako lično muči. Razumijem i slažem se sa tim da je kralj i car lično odgovoran, njegova kraljevska loza za sva počinstva i nepočinstva. I naravno tu je i drugi aspekt prenošenja znanja upravljanja državom, jer nasljedna monarhija prenosi znanje i tako u stvari pospješuje državni aparat i samoupravljanje državom. Ali drugi aspekt koji mene ovako lično brine jeste moralni korektiv recimo mladog prestolonaslednika ili carevića ili onog koji dolazi, neko ko se rodi u porodici u kome mu je sva vrata otvorena, gdje nikad nije aplicirao za neki posao, gdje nikad nije recimo primjer ovog Henrya ili Williama engleskog, gdje god dođu u Fidži tamo sa onim domorodcima, oni ih dočekuju kao božanstvo, dođu u Australiju, na dan objave samo gdje će se pojaviti, svi sretni samo da ih ugledaju, oni tako promovišu svoju monarhiju i uspijeva im za rukom, ide im. Ali kod nas je to često drugačije, istorija pokazuje ko se rodi u kraljevskom domu, često je objesan, često je tiranin postaje, zato što nema tog nekog čisto tog korektiva, nije odrastao kao što kažu sam normalan svijet. Kako praktične, kako crkva gleda neke praktične metode da se taj budući plemić ili carević ili kraljević zaista da bude pravoslavan, da ne bude Bože prosti jeretik ili ako sutra iz političkih razloga hoće da nas ujedini recimo sa šta ti ja znam protestantima, ovim presbiterijancima, ali ako mu to odgovara zbog njegove krvne veze sa recimo Španijom ili Njemačkom ili kako da zaista bude pravoslavan, a to je toliko rijetko. Da, pa to je realno pitanje, realna opasnost koju ima svaka kuća nosi to pitanje. Sad, kad se rodi prestolonaslednik, on automatski recimo nosi najveća odlikovanja u državi. Na bebu ne može da stane, na kraljevsku bebu, ne može da stane onoliko medalja i ordenja koliko on ima samim svojim rođenjem. To mu se daje upravo zato da se on ne bi borio za karijeru, da se ne bi borio za ime, za svoju gordost neku, nego da bi automatski sve to što ti ovaj svet, zašto se bore ljudi u ovome svetu, ti to sve imaš, to tebi ne treba i sad ti imaš odgovornost prema ovom narodu da omogućiš njima da oni žive u najboljem mogućem uslovu. To je ideja na kome si. Kako bi se to moglo ostvariti je, obično je bivalo da se prestolonasledniku dodeljuju vaspitači i duhovni, koji ga podižu, koji ga vaspitavaju, koji ga usmjeravaju. Recimo, gruzijski prestolonaslednik, princ David, on je isto bio u izgnanstvu kao i naš prestolonaslednik, kao mnogi drugi. On se vratio u svoju zemlju, u Gruziju, otišao je, patrijarh ga je poslao jedan manastir, gdje je proveo da li godinu ili dve, izučavajući jezik, kulturu i veru svog naroda. Pre nego što se bilo kome pojavio, počeo da propoveda, da agituje, da širi ideju. Dakle, on je uradio na sebi koliko je mogao, da bi mogao da radi sa drugim. Koliko je to sad uspješno u svakom, da li će, mislim da je, bilo bi totalno glupo očekivati, da će svaki koji se rodi i koji prođe kroz tu školu biti idealan, kad imamo takvu istoriju jeretika, kraljeva, imamo takvu istoriju izdajnika, da je, mislim, nije mali taj broj. I sad razne ljude kvare razne stvari. Mi iz naše perspektive tog običnog sveta, normalnog, ne možemo uvijek da vidimo šta je to što njemu stvara iskušenja ili šta je to što njemu daje inspiraciju da bude bolji čovjek, ali možemo da se potrudimo, da mu omogućimo da ima sve uslove da izraste u tako. Sad, u današnjem svijetu tu dosta doprinose i te koje kakve PR agencije i ostalo, recimo kod nas u Srbiji, gdje je raspoloženje za monarhiju na 39%, kad se pomene trenutni prestolonaslednik, ono drastično pada. Međutim, kad se pomene njegov najstariji sin, princ Petar III, ono raste preko 39%. Dakle, narod tu ima
ne baš čvrsto cementirano mišljenje o tome i to svakako utječe i na njih. I u engleskoj monarhiji tako. Princ Charles nije baš najpopularniji, ali recimo princ William je izuzetno popularan. I sad njegova djeca isto tako, iako ništa još nisu učinili da bi po nečemu bili popularni, ali eto, to je tako razno. Pričaju o Aleksandrovi vojsci, što ti znaš? Ne znam Pa ne, to izgleda sad najveći problem kao prestolonaslednik, prvo ne govori dovoljno dobro srpski. To je najveći problem, minus. Ako dozvolite, molim vas samo par minuta. Pitanje jezika, autoriteta, priznavanja i ostalo. Kod nas, recimo, vladar Jugoslaviji od 50. do 80. od 45. do 80. nije sastavio 3 glavne rečenice na srpskom jeziku, a bio je najpopularniji vladar u zadnjih ne znam koliko stotina godina na tim prostorima i masa Srba, da sad ne licitiramo sa procentima, je lila suze kad je... Isto tako, recimo, car Bugarske je Nemac. Prestolonaslednik u Rumuniji je poreklom Nemac. Grčki kralj je Danac poreklom. Ruski car Nikolaj je neruskog porekla. Tako da svi su oni, od njih to apsolutno nije isključivo po narodu. Jedine narodne dve dinastije su Francuska i Srpska. Ali kad govorimo o jeziku, recimo najpopularniji kralj u našoj modernoj istoriji je kralj Petar. On je jako slabo govorio srpski, daleko gore nego naš današnji prestolonaslednik. Samo što on nije govorio sa engleskim naglaskom nego sa francuskim. A na njegovom dvoru njegova deca nisu govorila samo srpski jezik, nego su pre do doručka govorili francuski, posle doručka su govorili engleski, posle ručka su govorili nemački, posle večere su govorili srpski. Tako da su učili i druge jezike, jer kralj treba da predstavlja monarhiju, državu, zemlju na svim nivoima. Treba dobro da razume i poznaje i svoj jezik i svoju kulturu, ali naravno i druge. I ne možemo kralja da merimo kao neku pevačicu, kako peva ili kako, da li ima govornu manu, da li šepa, da li to apsolutno nije bitno. Bitna je njegova ličnost, odgovornost njegova pred Bogom, njegovo srce je bitno, kako mu srce radi, da li njegovo srce udara srpski, za naše, kad govorimo, ili ruski za Rusa, ili udara nekim drugim izgledom i nekim drugim mišljenjem. На русском говорите, как вы сказали? Molim vas, ja loše govorim ruski, ako budete još pričali, ništa ga neću razumjeti. Кто там кто-нибудь переводить сможет с русского? Ja moram English Probaj, braće, pa ako te razumijemo. In December 2014 in Yalta in Krim, Vladimir Zhirinovsky, in front of all of the fractions of the politics, said that Putin should become the emperor of Russia. And he said, well, if you don't want to become the emperor, at least become the Verkhovny Pravитель, the supreme leader. And many people in Iran agree with that, because even Отец Tikhon Shevkunov, probably not good either, he was at one stage the spiritual father of Vladimir Putin. His position is that currently Vladimir Putin is like an emperor. What's the difference at the moment? The way Russia is run, and it's very good that way. Putin has the control of everything. Well, that's the way it is. But there's not much difference for him to be an emperor, because many Russians and myself, and especially Cossacks, we don't agree with there should be any elections. Elections is for Americans or for Europeans. But in Russia we should have a strong leader. And elections give way for corruption, and the people lead to lie to the people who are electing. What do you think the way for Putin to become
the emperor and what is the position of the organization, because obviously he has to be humble about it, and it's more good to do it coming from the Russian people that has to be the initiative. Jeste razumeli? Yes. Okay, well, I've heard of Zhirinovsky's speech in front of Putin, and I know that Putin laughed a bit at that comment. Being humble, maybe. Yes. Well, I think you're preaching to the choir here, because Putin is most popular in Serbia. He's more popular in Serbia than in Russia. And he's very popular in Russia. So, if they would ask for someone to be a king in Serbia, he would be probably most popular candidate, even in answer. At the moment, he is ruling as an emperor, and that's probably, to an extension, that's a good thing. But he is not an anointed king, and that is a big difference. So there's no grace. I'm definitely sure, because that's how grace comes onto a king. So as far as kingly ruling, there's no. He was not anointed. Would it be a good thing? Not up to me. Not up to me to judge or to say. If the Russian people want that, I would be more than happy to join in the celebration. But I don't know. Does he want that? Or? Pitanje možda bolje da se formuliše kako, recimo, u narodima i zemljama u koje su nekad bile monarhije, u kojima nema direktnih potomaka, nasljednika, eventualno mogu da vrate monarhiju, na koji način bi se izabrao neko. Postoje li, mislim da postoje određeni, da mora da ima nekakvu vezu. Što se tiče legalno nasljednika? Pa legalnog ili narodnog, i svega. Postoje dva načina postoje za postavljanje kralja ili cara ili vladara. Jedan je onaj kako je postavljen Karađorđe ili Miloš ili car Konstantin, dakle da ga vojska izviče ili narod da ga izviče, odnosno da se on sam, da uzme tron. To je jedan način. A drugi način kod nas je dakle da se legalnim putem, dakle nekim glasanjima i odbiranjima, međutim kod nas se ne radi o glasanju, ovdje u ovome pismu patrijarha Pavla se kaže da su, evo ovako kaže, vaše visočanstvo, svima je jasno da crkva koja po prirodi protiv nasilja svake vrste stoji na stanovištu da je odluka o ukidanju monarhije, kao i mnoge druge odluke, oduzimanje imovine i drugo iz 1945. godine, posljedica tiranije i kao takve treba da budu poništene od strane zvaničnih ustanova svakog istinski demokratskog sistema. Znači, povratak monarhije u Srbiji, ili u Gruziji, ili u Rusiji, najjednostavnije može se učiniti tako što će se poništiti akt koji je ona ukinuta kao nelegalan ili kao neustavan ili kao odraz tiranije nad narodom, a ne narodne volje. Kao rehabilitacija. Da, slično kao sa rehabilitacijom koji je bio nepravedno. Ako smo priveli kraju na pitanje, ima li još neko pitanje da neko želi ostati? Možemo mi još da ostanemo u razgovoru posle ovoga, ali mislim da je sad najbolje da kažemo najprije koju reč. Aha. Da po vašem mišljenju, da li je Kraljevina Jugoslavija, da li je ona bila pravoslavna monarhija pred Drugog svjetskog rata? Ne, nikako. Kraljevina Jugoslavija je bila, ajde da kažemo, malo manje zlo od komunističke Jugoslavije, ali nije bila nikakva pravoslavna monarhija. To što je kralj u toj monarhiji bio pravoslavan, ništa nije promenilo. Ona je imala dobre šanse da to postane, međutim, to što je kralj želeo da bude više od pravoslavnog vladara, da bude vladar više vera i naroda i da bude svima njihov, je dovelo do toga da Jugoslavija apsolutno ne bude pravoslavna monarhija. Dakle, tu su i konkordati potpisivani, tu su pravoslavni patrijarci trovani da bi se dala prednost rimokatoličkoj crkvi u nekim aspektima. Mislim, tu je
što je bilo jako mnogo nasilja nad crkvom i nepravoslavnog postupanja. Pa čak i u memoarima kralja Petra II. Mi vidimo o kralju Aleksandru, recimo, on kaže nije baš voleo nedeljnu da ide u crkvu, više je voleo da obilazi Jugoslaviju. A dok, na primjer, car Nikolaj II, on je, da nije bilo revolucije, kad je bilo, njegov plan je bio da on abdicira sa trona i da on vrati instituciju patrijarha i da on bude patrijarh, a njegov sin da nasledi carski prestol i da grade simfon. To je pravoslavno monarhija. Ali kao što su i prvi. Da, apsolutno. Ali automatski vraćanje na monarhiju u Srbiji ne značilo da je to vraćanje na pravoslavno. Ne, to bi bio samo jedan korak ka dobrom nekom cilju, ali nikako ni blizu još cilju. A to je bilo više kao engleska monarhija ili... Ako bi se sad vratila monarhija, to bi bilo više parlamentarna jedna demokratska monarhija u kojoj bi kralj bio ono što je danas predsjednik Srbije, dakle, i ono što je kralj sad, samo šef države. Da, eto, on bi tako išao, sliko se i išao, obilazio radove, otvara mostove. Znači, nikoga ne bi zavezivo za to šta će Srbija, kako da uradi, kome da se okrene. Dakle, osim kad treba ne ga zvali, ajde, zovi puno. Ali ja mislim da postoje neki monarhiji koji su u tom smislu uticajni inače. Engleska kruna. Engleska kruna je uticajna, možda ne zakonski, ali ona je, mora da se sjetimo da je monarhijski Vukov. Da je to jedna od najbogatijih porodica na svijetu i oni da nisu na tronu, oni bi bili nekako uticajni. Tako da oni imaju uticaja, ali ne zakonski, oni zakonski. Jer govorili smo o jeziku, engleski kraljevi i kraljice ne sede na zasedanjima parlamenta već možda 200 godina zato što jel beše kraljica Viktorija ili neko pre nje nije razumeo engleski. Je došao i sedeo par puta, bilo dosadno, rekao, jel moram ja vas tako put da dođem kad vi tamo rekao? Pa ne mora. I odtad ne sedi na zasedanjima parlamenta i odtad samo potpiše kad dođe zakon. Kralj, odnosno sada kraljica Elizabeta mora da potpiše svaki zakon da bi on važio, ali nema pravo da odbije da potpiše zakon koji dođe. Tako da, eto, to je neka titula koja nije baš... Da li vi smatrate vaša organizacija da za uspostavljanje pravoslavne monarhije, da li je potrebno preobraženje društva, da se uspostavi staleška društva da bi se izabrala monarhija? To je osnova. Znači, prvo i osnovna stvar je da ljudi sami razumeju potrebu za organskim, odnosno staleškim uređenjem. Ako bismo imali staleški parlament i u Republici, mi bi to smatrali daleko većim korakom ka pravoslavnoj monarhiji nego tako neku monarhiju koja je tu. Znači treba se sjetimo reći jednog našeg velikog političara sa krstom iz ovog međuratnog perioda koji govorio da kralj ne sme da bude ni tiranin ni lutka. To je kralj koga narod traži. Oca. A ne gazdu nekog tiranina, stranca koji će teškom rukom da zavodi diktaturu. Isto tako nam ne treba neka lutka koja će samo da se šeta, da se slika, da bude tako neki maneken države. To smo probali sa predsjednicima, pa nemamo nikakve koriste. Nije monarh čuvar državnog ustava. Da ne bi bilo kao što danas radi kako koja partija dođe, da će ovakav ustav, da će to sve zavisi, da, to sve zavisi od države do države, da li je neka ustavna, da li je parlamentarna, neke, recimo u Engleskoj teško je govoriti o ustavu, a zaštitnik je pravno korekt. Dok ne, opet u nekim protestantskim društvima gde je monarhija apsolutno samo zaštitnik ustava. Kao što je bilo kad je Hitler. Da, u Australiji je tako, jeste. On je politika to nešto, partijske, i on mora da zamjeni klasice da suđuje. Don't say it again. Ovo si još neke porodične kao ne.
Da ne dužimo sad, evo polako se približavamo našem terminu. Koliko ima nemačke krvi u svim savremenim kraljinskim lozama? To, ne znam, nisam ih merio. Od velike. Misliš, koliko je ko prolio te krvi i pokupio ili mišamo? Da. Dosta je prolio. Ima prilično. Ima prilično zato što su bili jedno vreme dominantni i raširili su se cijelom Evropu sa svim kraljinskim borovima pa čak eto i engleski, i ruski, i bugarski, i rumunski, i grčki, svi oni vuku poreklo Nemaca, a samim tim kad su umešani tamo, recimo naši, imaju veze sa Rusima, Rusi imaju sa Nemcima, eto neko da. Ovo su zahvalnice organizacije koje se zove Kosovski front. Potpisali su ih predsjednik Kosovskog fronta Aleksandar Kravčenkov i pukovnik Igor Strelkov, jedan od vođa Narodnog ustanka u Novorusiji. Zahvalnost za pomoć koja je sakupljena ovdje u Australiji među Srbima i poslana Novorusiji, iskorištena je uglavnom za pomoć ranjenicima, a za vreme dok je deljena pomoć u Novorusiji na frontu je sakupljeno od vojnika koliko se moglo, sakupili se na kraju oko 1000 evra i ta pomoć je podeljena sa njihove strane srpskoj deci na Kosovu i Metohiji. Na ruskom. Пару месяцев тому назад... Само malo tišine, samo malo tišine. Пару месяцев назад я был на встрече с Игорем Стрелковым, руководителем движения Новороссии. Ну, там по другим вопросам. И он мне сам в течение разговора сказал о том, что поступила гуманитарная помощь, поступили деньги из Австралии через организацию Косовский фронт. Я его не спрашивал, просто он мне сам сказал, и что это очень приятно, удивительно, что деньги, которые здесь вы пожертвовали, вот через организацию, действительно поступают туда, тем нуждающимся в Новороссии. Так что это большой плюс. И спасибо всем вам, которые поддерживают, это очень важно. Между прочим, отец Неманя большой молодец за то, что он это делает. Даже среди наших русских священников здесь никто на себя не возьмет такую смелость и такое мужество в данное время, чтобы открыто поддерживать и пропагандировать идеологии, значит, Новороссии и открыто поддерживать движение. Так что мы это Неманя очень уважаем. Отец Неманя присутствовал на наших казачьих кругах, поэтому большое спасибо, низкий поклон. Спасибо.